Alo Elgizik. Selam. Qo'yib qoldim hali sen. 50 kun o'xsha so'rag'aydi. Kstati o'xsha deganda, mening telefonda o'xshab ketgan edi. Sol hali. Telefon qami? Ey, bugun 1000 da jete. Menmi? Ey, vokzalda endi. Ani 4 колено. Это как туганны qarshi olira deydi, что ли? Ну. Menmi? Bizi uğramı qaykanın ayta olmazsız mikan? Endi. Buyzova. Ey, Devishka. Devishka, sen aytam. Sen ko'rmaysizmi, men telefondan söylasham. Bor git bundan. Bizi uğramın bir güzel bilmemini. Давай, пока. Ey sen, nende uğram kerak sana? Buyzova. Buzova? Nende buzova bo'lsin? Buzova bitu. Qara hele, nende dom? Nende deb, ne aytdi? Zur dom dedi. Bizning shaharda butun domda zur. Men sen qaysi dom deb so'rayman? Qaysi deb, ne aytdi? Yurtlari yanında 2 vagonlu poyez yeri dedi. Poyez? Nende poyez bo'lsin? Tramvay bitu. Men senga domning nomerini so'rayman. Nomerini bilmayim. Buzova 6 deb aytdi. Слушал, была ведь не номера. Қаралы. Они де квартир? Ненде деп. Әне етті. 3 бөлмелі фатир деді. Мен сіңа неше бөлмелі екенін оның сұрамайым. Мен сіңа қайсы квартир деп сұрайым? Қайсы деп. Әне етті. Лифттан шыққаш, оң яқта ишік тұрыр деді. Міне шул ишіктен. Нәрсе деп yazылған? Осторожно, злая собака деп yazылған болыр деді. Міне шуның үстінде ненде сантра? Оны ішлетугілдер бе? Жоқ, оны ішлі демеді. Бірлі хам ішлі деді. Сол шул бұла бетінде номері. Қаралы. Сен тегі Зәй районынан штыл? Ие, Зәй районынан Зәй. Қабан бастырға олынан штыл? Қабан бастырға олынан. Сен тәғзиме мәлі, тәғзиме келі әлі қышақлым әлі. Дәлі. Қазір менің есімім тәғзиме түгі. Қазір мені бүтінісі экзема дей. Экзема қыршанғы шері төгілмесің ал. Қаралы, сенің есімің... не айткенді бітінді. По-русски всегда дают... Так, татаршасы... Гүлбері да? Ие, Гүлбері. Вот дейсің құшқанды. Қаралы, Ақзима, мен етем сіз мені күтік болып біткенсіздір енді. Зағырап келдім шул, әйбірлерім ауыр болды. Күткенлерді сені түндерін жұқламыша. Бек керек едің сен бізге. Нәрсе дейсің? Ладно, проехали. Қаралы, сен міне шул қияфетің білен менің янда ермекші боласың бейді, Нәрсе болған? Бек мотор әлі? Қаралы, бұл кофта, юбка, үлем жыннаски кеген. Итігін не киіп келмедің, Әне етті, шақарда салқын болыр деді. Шуңа көрек киген едім енді. Қаралы, салыбат әлі бұл құтышқыш юбканы, тез бол. Салыбат? Өзің сал. Салғанды қазір юбканы. Салыбат дейм, или міне мұнда вокзалда қонырға қоласың. Тез бол. Тез бол дейм. Алла, бұл нәрсе енді тағын. Еше қот кедексің сен анда? Шықат бар әлі анда. Салыбат үшісінде. Тез бол. Eyde tezirek, vaxtım yox. Solan bitindi. Бұсы нәрсе енді тағын. Қарайлы. Негесің сен шуғатлы қот кедің, Әне етті. Нәні күңіні тұндырма, бала таба алмасын деді. Аннарысың шақарда бітті шешіндірәлерді. Шуңа көре кеген едім енді. Нәрсе сен шешіндірден қорқасың. Между прочим, қатын қызыл шешіндірден қорықмайм. Лекен міне қайда шешінгеніңі біліп шешіндірге керек. Қарайлы. Міне бұл күлмәңі менің юбкам сыман қысқа еттіріп, ну-ка быстро қысқарт әлі. Тез бол. Міне шымды маттың ой. Қарайлы. Сенің бет аяқларын кекірі. Нәрсе, атқа атанымыстың да?
Әне етті. Ужас. Бик матур әлі дейді. Балерина аяқлары шекілі. Міне, бейіп көрсәтейін ме, міне. Болды. Жетті. Аннарысын аяғы кәкірі болған қатын қызының аяқ арасында фәрештелер ереділер. Мында шул фәрештәләр нәрсә инде. Карале. Син бу кыяфәтең белән егетләр белән таныша аласыңмы? Егетлер белән танышырга? Кит әле, син нәрсә? Безнең авылда егетләр үзләре килеп танышалар. Аларга кирәк бит килсеннәр. Юк, шәһәрдә алай булмый. Син менә егетләр янына үзең килеп танышмасаң, әйме? Син алырга кирәк түгел. Егет ул акча. Акчаң булса бар да була. Ну яра. Хәзер мин сине егетләр белән танышырга өйрәтәм. Күрәсеңме, күпме матур егетләр утыра монда? Күрәм. Хәзер так. Әнә тегесенә барасың да танышасың. Давай. Тиз ул. Кит әле, нәрсә дип әйтим мин аңа? Сен әйтер сүз калмаган, что ли? Огоньку не найдётсымы дигән. Җыр, сәгатен сорап бар инде тиз була. Эй, мужик, син айтен. Утың бармы? Алайса сәгатеңне бир, сорарга кушты. Каралы Акзимә, әллә нинди мужик булды ул? Утыда юганын сәгатен дә бирмәде. Сен кем шулай барып таныша инде? Ярар. Мастер-класс күрсәтмичә булмый сиңа. Мә тотып тор. Яныңда шундый матур кыстырып, нәрсә утырасың? Кая бас әле? Матурым, исемең ничек синең әйт әле? Вау! Белмимчик, шундый матур исем. Беренче мәртәбә ишетәм. Карале матурым, сәгать ничә икән әйтмәссең микән? Да? Ну ладно. Менә бу минем телефон номерым. Кич белән шалтыратырсың. Хатын күпмәдә әби. Ладно, все понятно, давай. Кичкә кадәр. Пока-пока. Күрдеңме? Күрдем. Синең бөтен җирдә дә танышларың бар икән. Как же. Карале. Син бит бу кыяфәт белән минем янда йөри алмыйсың. Сине салонга алып барырга кирәк. Саламга? Туйган инде ул салам урлаудан. Авылда да, шәһәрдә дә урлашмыны. Нинди салам? Салонга ди. Анда матур киемнәр саталар. Кстати, акчаң бармы синең? Акча юк. Ничек инде юк? Ничек инде син шәһәргә акчасыз килгән, ә? Ну, бераз бар инде. Әни тана суган акчасын берип җибәргән иде. Давай, китер. Алла, әллә нинди туган булды бу. Кая? Да, акчасына караганда танагыз ябыграк булган икән. Ну яра. Тек сумкаңа карыйм әле. Тек. Ага, ит бәрәңге әйбәт. Вау! Җир җиләге. Нәрсә үзегез? Урманнан чыгыз да? Шу, әллә кая барып җирмәдек? Әни белән зираттан гына җыйдык. Каян? Ник куркасың аны? Без җылда шулай зираттан җыеп сезгә җибәрәбез. Ярар. Монда торыймы? Сумкаңнан бер кая китмә. Хәзер киләм мин. Аңладыңмы? Ай Алла. Алла, әллә нинди туган булды бу. Кому такси! Жылғы 2 человека помады шадым! Одинаком женщину скидкозделил, через лес поеду, вообще нигде не возьму. Кому такси? Боже мой! Как лягушка! Девушка, айда, в лес
Поедем, город покажу. Откуда ты взялся, такая красавица? Оттуда? Оттуда, я так понял, что ты оттуда. Я таксист, Ашот буду, Ашот. Куда тебя бы увезти? Туда. Проблем нет. На край света я тебя увезу. Я тебя рай сделаю. А ты хочешь, вот под твоих ног я 1000 белых роз вот так положу. Такие прямые ноги, ужас, боже мой, ужас. Весь аппетит испортил. Где у тебя багаж? Багаж, сумка где? Сумку мне. Ой, такая красивая девушка, такой хлам сумка. Чья это сумка? Эбиники. Что, бабушка сантехником работали, что ли? Хочешь, я тебе хороший новый сумку привезу? Какой хочешь? Замшевый. Замшевый. Я тебя позолоченный привезу, ладно? Никуда. Вот ты видишь, у меня машина вон там лежит. Видишь? Это моя машина. Никуда не уходи, ладно? Я быстренько, ладно? А вот пока ты на семечку жри, ладно? Никуда не уходи. Первый раз вижу такой умный, красивый, ладно? Никуда не уходи, ладно? Ай-вай-вай-вай-вай. Allah, bigirek eybet abi buldu bu. Vaqda aytgan sumkani olib kelsa, Aqzimaning oq sumkasi menikanda ityanda bit bo'lib qoladi. Nişanlı benim klient oturar. Ay hanım, yerigizge 50 yaş tulgan iken, bizden güleytte başlayacak. Barışılmağız, ettigiz hem onağız bilen güleyteşek. Ay Allah'ım, mağdurum, ay balakayım, ay Allah'ım, ay uzun ömürlü bul. Vay elle sihir şükmeyken tekşirip karayım hele sinde. Ay, başım ağırtmayayım ha? Ay, ağırtkan kaşağın. Jigileymedim, ezrek başım. Quloq jinglaydi, opa. Ay, hele bu yanımda karayım hele. Hepsin tüpsün. Sihirler bulsa gitsin. Hazır neşe küskenin. Mine hozir ikisi de jinglaydi. Ey Allah'ım. Ay hele neşe iken. Ömür yolların uzun mu iken, kıska mı iken, altın mı iken, gümüş mü iken? Tek buyakların kızım. Ay, bu saatin sol dizrek buzuk jıyılgan bir mina. Hepsin hazır okuyup girip aytaram şizdardım. Ay Allah'ım. Bugün şunday udaşlı gün buldu, 5. kişiyle şit edem. Ay, koyla apana buluşaydık. Hepsin. Akşam barma. Opop gitken edi. Yarar. Hepsin tüpsün, sihir gitsin. Hepsin tüpsün, sihir gitsin. Öyle tekne gidip para lifti var bırakılıp. Hepsin tüpsün, sihir gitsin. Tut bu kaydı. Nersa bu? Bu senin bəxət kukayin. Mene şuşu bəxət kukayin ışıp gitkeş, senin kırına öz bəxətin kile anladın mı? Anladım. Hepsin tüpsün, sihir gitsin. Hepsin tüpsün. Tatil diye hazır. Nerse tutturup gitken dersin ha? Bəxət kukayi. Nerse kukeyi? Bəxət kukayi. Kim berdi indi sana? Apa verdi. Mine şuşu kukay işip gitkeş, bəxət senin yanına özü kile dedi. Bu kadar ışırtan ben dalisanı. Kukayimden işattın. Sıkı mı? Alqaların kaya? Alqaların var indi senin. Qara, yüzügün kaya. Papada. Hele benim saatinde alıp gitti. Между прочим, o saatte bızık bulgan şistardan dedi. Sumka. Sumkun kaya. Sumkun kaya diyeyim. Abida. Koysa abi de. İsmini etmedi o. Aşı tağından gına dedi. Sumkun alıp gittem git. Bu senin anqıran. Giteli, sinirse nişe bap gitsin. Şundi evet abayı, o beni şundi maktadı. Raiz dili dedi. Ayaklarını tora dedi. Onlarısın, ene bir tane maşinası tıra.
ДПС деп yazılgan. Militsiya mashinasi bit ula. Talab ketganlar bit sinang'ira, vatvan'ira, ulem. Talab ketganlar shuni qarayli mana. Niga narsa deb aytib. Je buldu olamaydi kishi qo'rqitib be. Ayda salonga bora turamiz. Qarayli mana. Ulem. Bu dünyada yaşav üçün nersesin gerek? Kızlar sözüne karasan akşa bek gerek. Akşa gerek. Akşa gerek. Şunda şiver kızlar yığılan. Kızlar bugün ben keçike hoş geliriz. Ilgizik. Oy kızım, selam. Selam. Qarayli sen bugun shunday motor narsa biznesing sheshak otamanla. Bugün benim her vakitte da biznesim şeşek ata. Bilesin mi tindi? Sen özün işe veriyorsun. Aytgan edim bitinde. Endi 4-oyim tug'anni qarshi olarga degan. Ну-ка. Да, точно, Золушка. Qarayli Ilgizik. Да? Men kechada chiqib borgan demayman. 3 malay bilan bir o'zim shunday seni sog'indim, shunday kutdim. Sen ishlabdir kelmading. Ilgizik sen meni tinglamaysan что ли? Ne sayedin hani sen? Nasıl turasan? Ko'zingga qaytar. Bar, salonga baratir. Qizlar, indirigizlar bu qavmin şolasın. Qarab turam, yana yok kaldın da. Sen aşımı? Bir gerek tarihinde işi sıyarga bulur. Boshda ayda restoran qolib bor. Yanlari siyarsın. Alıp varırmız. Qarayli Ilgizik, men sendan ko'pdan so'ramoqchiyim. Men sen aşımı? Baltır ettim bitin, döşüysün. Figuram menim sen aşımı? Figurun 8'de sonuna aşağı, F harfleri var. Emine kukregin benim kompüterden monitoruna aşağı. Shunday zo'rmi? Yo'q, shunday tegiz, yassi. Ilgizik sen birda qo'yg'irma. Ya'ni bizning nesilda shulay, onlar risk o'sib ketadi-yu. Qarayli Ilgizik, men sendan ko'pdan so'ramoqchiyim endi. Sen bilan qachon uylanarsan? To'xtali, töpke bilan shidlashmay gel. Shunday Ilgiz. Sen misiniz? Wow, sensiz. Gülmüyorsun bu? Mene bunun figurasında alfabetin bütün harfi de var indi. Kaya. Yok. Материал не тот, стиль да дурацкий. Yok. Вообще дурацкий. İşte bu ne şikayet senin? Gülbire. Gülbiri. Hindi mi oturuyorsun? Gülü de var. Qarayli Ilgizik, men onu yasadım, mening kızım var biteymi? Var. Bugün de işi versin. Qarayli Ilgizik, bugün bizning nende planlar? Planlar o'zgararga может. Sen o'qira keldingmi? İyi okurga kelgan edim. O'qitirmiz. Qarayli Ilgizik, prikинь, muang'irani to'lab ketganlar. Nechik talag'anda? Butun narsasini olganda, sumkasin, yezigini, ovqasin. Kimni? Bilasin bitingda tegishigan bilan ashu. Ne? Alo, Kasoy. Uzun burunlu Aşotqa hem ishigan bo'lib yurishi Tatar xotini Meylikamova ikisini de ayt. Eybirlarni ketirsinlar. Ketirmasalar ikisini de ishdan qo'yam. Men sen endi sagat, endi yolg'a kerak. Shunday olib beraman. Ketdik mening bilan. Ilgizik, amin. Adresimni bilasan? Aye. Uloqqa kelarsan, Boldis. Ishlab Boldis bo'ling men. Qarayli, bu o'g'il munchalasina boy yigitlikda. Amin. Ellasam tagib bexit ko'kay bo'lishgan ekan anga. Meni Kamal, menga da bexit ko'kay berali.